Igit meto nga dala na pamilyang Amerasian iba't Pampanga ampong Olongapo City, ing medinan sawop pauli ng Debbie Gabison Fish. Anang Morris Lopez, presidente ng Amerasian Family Association Incorporated, i-fish metong yang Amerasian na Meragul Angeles City. May kapakyasawa yang Amerikano i-fish at kasalunsungang makabili king North Carolina, USA, kambening kayang pamilya. Nga na pang Lopez, ing perang parala ng fish yang gagamitan ng panyaling relief goods, kaluban ng abyas, noodles, ampong delata. Ring miyembro ng Amerasian Family Association ring mag house to house, bang pamye ing relief package karing pakakalulong Amerasians. Maragula pa sa salamat ing binyeda ring Amerasians kang fish, uling keraklan karela, masakit ing kebilyan ngening panahon ng krisis. Umunang dili, magpasalamat ko po kayo nga pong ginawa at diniman nyo kaya pong kalupad na rin family fish, si Aldrich Ampoy Debbie Fish, parati lang susuporta kaya kaming Amerasian kaya ng Angeles City. Sana papagal sa South kaya kami uling dahil Amerasian yung talagang mangailangan sa South, lalo na yun yung pandemic aldong yun eh. Ring Amerasians ila ring anak alikwan da ring sundalong Amerikano na makabase kanita king Clark ampong subik. Keraklan karela, edano kilala ring karelang penga ring Amerikano at lakwas nong may abandona. Kareng bisang sumawab kareng Amerasians, malyari din kontakan ng grupo dari Lopez. Karan pong bisang sumawab kaya kami Amerasian ken Pampanga, pwede yung pong kontakan Morris Lopez, acting President Kenny, number ko po 0917-627-8773. Mark Canlas, CLTV 36 News.